Hei hi All India Radio Aizawl ani chanchin thar achhiar tu silin sang puya Health Minister Dr. Arlal Thanglianan COVID-19 ripui pung chhomeka damlo te enkol turin ventilator atam to ka thlapan na tur omina lang lawati Chief Minister Puzoram Thangan ram chunga eruk na le akai hnoi dona hapta polin hlemhlet na la ka fi hlim turin mitina cha Mizoram puma COVID-19 shrido na bepui thak cholkar ni otur ngai na thiamna omlova dan ken ko na no tolerance fortnight kalpui mekani naktu ka Bihar Assembly in than chong khanna vote thak turin rohman engkim pe felani to Health Minister Dr. Arlal Thanglianan COVID-19 shipui pung chhomeka damlo te enkol turin ventilator tam to ka thlaphana tur omina lang lawati Donation angin ventilator za somni pakua andon to thule sarkar na nei sa somsare oma private hospital zonga ventilator ripek tumin rom hana kalpuyani atia heng ba ka hian covid care center district na oma heng cc te himi sang hi enkol theina turani ati tual chunga in kai chon hi apum pel the takdak dono tia soi omma se damdoi manga inen kono kholama mizoram pachi a mi puizinga ripui dar hukhi mizoram chon azawdonin alanglova chu wangin hridanna hmu chu ani ma chu theyang anga film khura inven atul dona mi puizinga shikaidar chaklutuk tur ti mon nan talpo lockdown atul ni in a hriatani ati COVID-19 veizinga no pangle no sen anom tanuala hemi chungchanga hian ngai tuna sengin child friendly covid care center siam turin ma anlame kaniti health minister chuna soya no pangle no sen te damdoina khohar taka anom lo na turin an infem na turle inti hlimna turte ngai tu ani don ba ka annu le pa an chen puite po atulanga counseling pek dan turte ruwa manani ang health minister chon covid-19 laka kanin ven the na ol samber khovelin lungrol tak apom tlan chumas vo that uluk taka kochil faingun le midang lata omte ala ni rengti soin mitinin anti the ania mani mo lak thoni se ati ani Ramchunga eruk na le akai hnoi do na hapta voina tanga man chan chungchanga chief minister Puzoram Thangan nichin mai khan All India Radio Aizola thucha soin mi maltin te athara eruk na le hlemhlet na ramti chetu le ramhasona dal tu dova mani mazon thewa rinmna vongnung thar India ram eruk na laka film khur taka veng theitu ani ti hrathar le theu turin angen Chief Minister chuan India ram eruk na le akai hnoi chungchanga thunei tu sang Central Vigilance Commission chu ram in rel bolna dikna le rinomna in hun alot tlatna tura hlemhlet na le eruk na do tu pol poi mole din mun sang berlo atuani a Central Sarkar le anhoi organization sang te helama ngun takavila kai shroina thoktu anni atia anni kai shroina in vigilance awareness week hi kumtin thupui than chu nein India ram man thinani a kumin sangni somhne thupui chu Vigilant India Prosperous India ni in week hi voina tanga November ni chung man turani ati Mizoram chon Anti-Corruption Bureau ACB chu sarkar na din to a eruk na le akai hnoi chuinan tangkai takin alo mang to thina tuna hian Mizoram lok ayukta sarkarin alo din le ta a eruk na chui tu ta na din lok ayukta hi ain rel bolna le an tho dana sarkar thunhoya om ani lova chairperson hovin na an thok tran to ani atia lok ayukta hian sarkar na thokte mai ba ka public servant ho zongjong Chief Minister le Minister te po tiamin sarkar atanga tanpuina dongle hlola zongjong te NGO te corporation te society te public sector undertaking te commission te government aided institution te local council village council thokte chungchanga wan tlang sum erukna innam hnoite achui theive kani Chief Minister chon atibok COVID-19 shrido na bepui thak chokar ni otur ngai na thiamna omlova dan ken ko na No tolerance fortnight kalpui tan ni in nimin khan Aizawl district chunga COVID-19 shridan atana sarkar dan siam bochia mi zathum samni pali manani a an poisa choitling khom chu cheng singli zasari ani dan bochia man te hi mai tomna volo mi zani somret pakwa social distancing zomlo somni pathum wantlang muna chil chak mi pakwa dora register vonglo pani le home quarantine dan chomlo mi pakhatan ni No tolerance fortnight hi siha apo kalpui mekani a nimin khan dan zomlo mas volo mi za pali manin poisa choiti ranni a voin po khan engamoza dan bochia te chu choiti ranni bok Mizoram sarkar chu chuk angin no tolerance fortnight chunga siha khopui chunga duty tu te hi sarkar na thokan ni a khopui chung hun lun lai hun sang an duty ya hun chen khata chuan police tenen an duty ani siha khopuya hian dan zomlo le in thla da mi pui an na tam hle ti sia a kan correspondent chun soya sarkarin dana jamte ngai poimo an zom tho turin district ni tu ten mi puyan cha ani lungle khopuya po no tolerance fortnight hi manni ma se ni dang aya adang lamna hu tur om than lo ti lungle kan correspondent chon soya
DC thupek angin sarkar department chang chuan an department mi le sa duty tur te hming an thelu to a heta tang hian MCS officer de chu veng hrang commander da in anni kai shuna hnoya hian sarkar thokte le VLTF te duty turati anni voin khan duty then kha chuan dor le kholai an fangtana hemi role hem police te chuan voin khan mas vualo mi panga an mana nizan khan curfew bo chhe mi panga an man bok lungle traffic police te point no tolerance spotlight den chen hian lir thei document endik na an kalpui ve me ka engamazat an man to ani Champhai district a chuan executive duty tur sarkar department tina tanga thok tu za zela samthum ro te chu tim sang sompanga then ani a duty na tur mun rot pali dorkai kon dar thang vunga point DK point ne bethel kon ate anin khuara hengba ka hian mobile checking team anom bokani mami district a chuan khopui chung ba ka district chung sanga COVID-19 no tolerance for the kalpui ani a mami khopui chunga duty post pasari siamani a district chung mundang west phaileng kortha zolnuam kan munle mar para ate duty post siamani bok mami khopui chunga duty post pasari siamani a nimina dan bo sia paisa choiza chu mi za samruk pathum nin an paisa choitling khom hi cheng sing khat sangruk zathumani Serchip district apo COVID-19 no tolerance fortnight kalpui chanani a executive duty tura sarkar pi sang tanga thoktu za zela samthum than khom ten district chung khuwa zonga jingdar ko tanga kaidariat inkar hun bi in semen and duty ya police department te point mun sanga duty anin da ba ka flying squad an ne ya VLTF ten an mani BL thau an vil bokani heng duty sang ten dan bo chian man chu mi somruk pani ni in an posi choitling khop je cheng sangriat za ani Mizoram sarkar chuan COVID-19 hnuthui ol samna tule le khabua chin sia thin thakna turin sulnu mobile application siama he application mang hian mi pui wan tlang an tlo thin dor office bank chiani thania pui punna back in le adang te kal khom te chin si ani don ani disaster management and rehabilitation department chuan he application hi state chunga mi ten mang se tha ati thu thu chua asiama he application mang hian chin chiana QR code siamin mi pui ten an mobile phone manga an scan thei turin pui punna hmuna tar ngei turani hei baka hian mi pui zong in he application hian phone a nein an kalna hmuna te an scan ngei tur ani bok Lai Autonomous District Council LADC Deputy Chairman Puelar Dinglin chinza chuan MDC sompani te chu ban an nilo na chantur soifia turin ni sompanga chung huna pe LADC Congress MDC pali tun ha MNF party zomta pu vizir sanga pu vial moka pu la lom sanga petole pu steel dailovatele Congress MDC dang pariat tun ha LADC Congress Legislative Party ranga BJP Legislature Party din tu puti zakunga pusila ni khuma puchon oma pu elom kima pu sila lungbona pu vanal sanga pu jesingur luele pu suresh chakma te chu deputy chairman hian in soifia turatina le khanimin khan pe in ni sompanga chung MDC atanga ban anilo na chantur soifia turin ati ani chanchin thar hi All India Radio Aizol tanga puan ani COVID-19 laga ihim theinan heng te hi zomro pui punna mai tuamro midang hlatin omro ikutle hui mai silfai munro Press Information Bureau Guwahati chuan Vain Khan Ek Bharat Shreshtha Bharat chungchanga namsang in pum khatna thupe mangin webinara bot saya he huna hen ezona kongsang sanga mi hnotling le mithiam te soman ni a sarkar lama tangin zirti tu le khathiam tak ten telbok webinara hian Sardar Vallabhbhai Patela zirtina soihoni ba ka Ek Bharat Shreshtha Bharat State Incop Assam le Gujarat chungchang te soilana ni a Assam namlam je sang bihu le bagurumba satria borta le ojapali lamte chu anhut ziatarlan ani a food festival national integration day run for unity losar festival dipotsa festival le tawang festival te chu namsang inpum khatna Ek Bharat Shreshtha Bharat thil tum pho chona thatak ani thu soilan ani he webinar hi PIB Guwahati joint director Pu Samrat Bandio Padai chona kai shruaya Dudarsan Guwahati regional outreach bureau Guwahati le All India Radio Guwahati ho tu te antel bokani Naktu ka Bihar Assembly in Khan chong khatna vote khak turin rom hana engkim pe felani to a Naktu ka hian district som parukwam chunga constituency somsari pakhata vote khak ani dona tuntum in Khan hi COVID-19 shilen nuwa in Khan bot sai masak berani COVID-19 shilang din hun clear chungin election commission chon in kai shuen asiama in Khan kai hnuai tel zong te chu mai topna vo vek turati anni a an khuwa achikem ti uluk taka en ani ba ka in Khan hmuna te hian kuchilna siamani ang Naktuk Jingdar Saritangat Kadaru Kheng Vot Khagani to State Chief Electoral Officer HR Srinivasa Chuna Soya Constituency Samsari Pakajinga Hian Somthum Panga Hi Nagzal Helho Chat Lorna Munania Heng Munate Hian in Khan Hun Hi Mundang Aya Main Kharani Ang in Khan Chong Khatna Hen Voter Viable Chanila Noi Som Police Wongin Candidate Sanka Somruk Purukatangin and Troy Tutana Andu Beran Thangdona
candidate zinga hian cabinet minister nilai mi pariat antel ani rampuma covid-19 shileng laka inven na tur thil poimo in shilshena beipui jan andolan campaign nei me kani a Serchip Town Joint Village Council Chairman Pu Lazuilianan mi pui ta ngen na chanchin thar cheti top main ilo ngai thang u ole ke hi Lazuiliana Serchip Town Joint Village Council Chairman kania kan thia tangin tu na hian ripui leng me ka he ripui covid-19 laka kan him theina turian mitin te kan film kure me mangaya I mai tuamla midang latin omla ikutle imui mai fai takin silthi langche midang laka po film kure me mangche nang lei chungte covid-19 laka lohim nge yang cheu chanchin thar cheti top na na thlang pui Health Minister Dr. Ala Thanglen COVID-19 ripui pung chhome ka damlo te enkol turin ventilator tamto ka thaphana tur omina lang lawati Chief Minister Puzoram Thangan ram chunga eruk na le akai noi dona hapta polin hemplet na laka film turin mitina cha Mizoram puma COVID-19 ridona be pui thak chon ka ni o tur ngai na thiam na omlova dan ken ko na no tolerance fortnight kalpui me kani naktu ka Bihar Assembly in than chong khatna vote thak turin roman na engkim pe felani to chuti zong chu chanchin thar kan pon the chu ani